ukuthi sibamba kulikhuni noma kunzima sidedele ngoba sisinsizwa savuma sibamba kulikhuni noma kunzima sidedele ngoba sisinsizwa savuma sibamba kulikhuni noma kunzima sidedele ngoba sisinsizwa savuma sibamba kulikhuni noma kunzima sidedele ngani ngoba sisinsizwa savuma kulikhuni noma kunzima sidedele ngani ngoba sisinsizwa savuma sibamba kulikhuni. Induna zenkosi nomnda induna esiphathele uhlelo lwethu njengensizwa, induna yendawo, ubukhosi balapha endaweni, amadoda lapha endaweni, insizwa zendawo, umndeni wakwaMsomi namasomi onke lapha khona ngokwehlukana. Cela ningibolekele nansi insizwa ihawu ihlale phansi. Fosha. AbakwaMsomi bonke ngokwehlukahlukana kwezindlu zabo, umphakathi wakule ndawo wonke, abefundisi mabekhona, omama, odadewethu, induna engihamba nazo zonke zalapha eSouth Coast, amadoda obaba bami engihamba nabo bakhona lapha eSouth Coast, nezinsizwa zonke ngiyanibingelela sanibonani. Mina igama lami uNkosi khona engalethwa ubaba, umama wathi nguvusa umuzi, wasephinda umama ethi ngingowakwaNdabandaba, nobaba waseyavuma ukuthi ngowakwaNdabandaba. Insizwa-ke ngazi ngophakela umthakathi, ngingumdidiyelo wamabutho lapha kwaNongoma, ngibambisene nomntwana ufunda noTata uGodo namazi iningi lenu lapha emsakazweni okhosini, singabadidiyeli sibathathu. Banina bakwaMsomi ningaphatheki-ke kabi, ngicela niphole noma nisibona singena kanjena, ngicela niphole uma nisibona ngathi asiphathekile kabi. Iy'nsuku seziningi sekuze kwedlula, sakhumbula okuhle esikwaziyo, kodwa khona kubuhlungu enhlizweni. Kodwa-ke asizile thina la ukuzokhala namhlanje, thina sizobungaza ucezu lwethu esiluphilile nalo la emhlabeni. Mhlawumbe abanye bomangala ukuthi umuntu wakwaNongoma ubekwa yini la kwaNongoma kukude kangaka. Ngisuke eGoli izolo ngo-11, ngacishe ngasitaka lapha eMoy River, imoto ingasakwazi ukuhamba ngenxa ye-ayisi emgwaqweni. Ngijahe nje ukuthi ngizoba ingxenye yokuphelezela lensizwa ngoba nginomlando mina nayo. Mhlawumbe ngingakakhulumi-ke okuningi, ngicela ukubeka umlando wami ngalensizwa. Ngo-2008 ngangisebenza kwamasipala lapha eThekwini, ngisebenza nguPlumber-ke mina. Manje ngikunensizwa kwaGumede lapha eNhlazuka eyayivama ukungitshela njalo uSibungu umfo kwaGumede ethi, hayi wena phakela umthakathi uyayidlala induku kodwa ngeke ulunge ngakithi. Manje-ke njalo ngihleli le ndoda ingixoxela lento lena, yazi yangicasula lento ngo-2013. Ngacasuka nyathi mina akho umuntu lapho ukuthi udlala induku ngapha ngithi thina sangangakaze ngiwele mina ukuwela umkhomanzi ngize ngapha. So ngangingazi lutho, ngazi ukuthi ngapha nje abantu bakhona yifundiswa zodwa, uyabona. So ngithi mina yakho umuntu odlala induku ngapha, akho umuntu ongathi udlala induku. Lokho ngimcinge Stenga lo muntu kusuka ngo-2008 ngihamba iStenga ngihambela yena, ngifuna yena lensizwe lele la. Ngifuna nje yona, ngifuna usizohlukanisa ubunkunzi ngoba akho umuntu ongathi uyinkunzi la
ebengaye Steng uyabona so ke bese kuthi ngo2014 nensizwe enginika ihawu nansi ehleli phansi umfokashange umzansi hayi nayo ngihlala naye endlini lapha ehostela sengihlala lapha ehostel 17 ithi hayi wephakela ngeke ulunge impela hey kuvele ukuthi angife yeah ithi ngeke ulunge impela nje ngakithi ngeke ulunge ngithi mina wemzansi ngicela ungithathe umfokashange nangi ngicela ungithathe ungiyise lapho ngifuna ukuyibonela mina hayi silokhu sigejana bese kuthi ngo2014 kwakufanele ngiye ekhaya ngomhla ka27 November 2014 kwakuyisabatha ngalelo langa avela ngifonele ebusuku ubhuti athi hey ngilungiselela ukuye ekhaya athi wendoda nawo ukumdlalo usukhona sambe sekhona induku zami ngangishiye ekhaya ngisanda kubuya ekhaya ngavele ngacinga induku ngathi asambe angizukudlala abantu mina hey ngafika kula madoda lapha ngafika kini madoda nonke iningi lena ningazi ngokungibona nizinsizwa ingane zakwethu kulelizwe la ngapha ningamadoda ngafika mina wayekhona usibali nangiqaphela wayekhona ngalelo langa safika singafune lutho nje sasingafune lutho singeswa kwakhona ikhehla nje lilodwa lasibuza lathi ningabaphi sathi singabakwa noNgoma lathi nizokwenzani sathi sizodlala umgangela lavele lahleke ikhehla lathi niyazazi kodwa insizwe ezikule ndawo uthi ingakanani sathi hayi asifune eziningi sifuna lezi ezinkulu impela kuphela wathi hayi nizoyithola abasishayanga abantu kanjalo akasishayanga kukhona abantu abangayazi ukuthi uBhejani kimi wakwalishaya ikhanda ukuthi ngoba ngeke unguyise kalula mina ngilula walishaya impela walishaya kwahla kwamnyama emhlabeni yabo kodwa akekho wabona ngiboni nokuthi mzansi wabona walishaya impela kimi ngalelanga nje lelo qala qaphela silena elokuthi walishaya impela ikhanda kimi washo ukuthi ngingigwenya nje ngeke ungenze lutho uyabona ngisho ukuthi ke insizwa zakithi lapha asizile abantu bakwaMsomi asizile ihlobo zakwaMsomi asizile insizwa la ukuzothi le insizwa jobilele namhlanje yenze kahle asizile ukuzosho lokho empeleni masingantshela iqiniso njengeinsizwa lento eyenziwe le insizwa siyayenyanya niyezwa ke abantu bakithi nina bakwaMsomi ningaphatheki kabi siyamgeza njengoba sikhuluma nje ningaphatheki kabi siyamgeza thina sizinsizwa namhla singenamali sizinsizwa silele sizinsizwa sivuka sizinsizwa satshelwa ngomama bethu ukuthi sizinsizwa asitshelwanga ezinye insizwa satshelwa abantu besifazana ukuthi sizinsizwa ngakho ke into embi kufanele ukwazi ukuyibona mawinsizwa lokho kwenziwe ngumfowethu umngani wami lo ngicina ukuhlangana naye ngihlangane naye kade sisehlazuka ngomhla ka1 kule nyanga kade sisenhlazuka ababekhona lapho bayabona umgangelo ukuthi wawuvilapha kanjani okukhomba ukuthi wakubikeka lesi simo wawungaphili lo mgangelo kanti awuhlala umgangelo ungaphili makukhona mina kukhona uBhejani kukhona nampa abafowethu omkhili nezinye insizwe eziningi kodwa wawufile loya asizile ke lapho kuzoncoma isenzo sayo asizile lapho kuzothi lokho akwenzile kube kuhle siyacela nalabo abasemndenini welokhuza lensizwa nathi khuluma lapha asizile kuzothi laba abantu asivumile badedele bomama noma ngingaba ngiyanyawo nime nje ngenyawo ungabaleka kuliyo nime nje ngenyawo kancane asibavumele khathi sobabhala Taiman,
Ayihlale phansi ibambe umthetho. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Hlala phansi. Senghleli. Hlala phansi. Senghleli. Hlala phansi. Senghleli. Bafowethu siyabonga kakhulu into zakithi. Ukuthi ndawonye konke enikwenzayo siyakwamukela. Bafowethu ningene kusakhuluma ngomdidelo wandabandaba. Akukho kuhlukela ukukhuluma ngomsezwa abaziyo ngalesizwe. Ishini sizoqhubeka sithobe nje kancane bafowethu silalele izikhulumo zethu emva kwaloko ngicela bamngqongo kuba mngane uzoba nezwi. Qhubeka mdideli siyabonga. Nkosi yami siyabonga insizwa zakithi. Siyabonga abanye abantu mabekade bentshontsha imoto. Nabo bathatha imoto beyigijimise kakhulu ngelanga kushona umuntu okade bentshontsha la imoto. Nabantu abadubula ngebhamu makushona umuntu abade bedubula naye badubula ibhamu. Nathi ke kuyindlela yethu le yokuthi uma ngabe kuhambe wethu obe njengathi nathi senze lokho ebekade kwenza yena ngelanga lakhona. So ke lokho enikwenzayo kuyinto enkulu kuyinto enhle kwabethukayo akukho konakele ngoba abanye abantu bathi bangaba nolwazi oluthile lwezinye izinto bese becabanga ukuthi khona izinto ezingafanele. Lokhu nje enikwenzayo njengoba silapha ukhona ubhejane la. Njengoba silapha uyasibona njengoba induku zakhe ehleli phansi ngale uyiphethe ngezandla. Uma lenza lokhu nje uyanizwa uyanibona. So ke siyabonga insizwa zakithi. Kulaba abafika manje abangangazi mina igama lami nguNkosi khona ngivusa umuzi ngingwakwandabandaba ngumdideli le kwaMandlakazi entabeni yeZulu. Ngingaziwa kakhulu ngegama lokuthu uphakela umthakathi. Bese ngiphakathi ke nokukhuluma ingane zakithi ngeke ngiqale phansi kodwa bengifuna ukuqinisa laba bakwaMsomo ukuthi njengoba silapha sizile ukuthi mhlambe lensizwa lokho ekwenzile kuyinto enhle. Siyacela futhi nakubo abantu bomndeni abangabakubo kwentombazana alimale kanye nayo kungahamba umlayezo ongemuhle ngathi njengeinsizwa. Thina besazi ubhejane size lapha kulomncwabo ngoba sazi yena. Simaze engakakwenzi lokho akwenzile. Lokho akwenzile ukwenze engasitshelanga thina. Thina sizomfihla ngenxa yokuthi sazi yena kusuka le kuze kuzofika lapha ahambe khona emhlabeni. Lokho akwenzile akwenza nomuntu abethandana naye ngokwakhe naye. Thina sizobungaza noma sizokhumbula ubuhle bakhe kusukela engakakwenzi lokho. Sicela ukuthi kuhambe kahle makufika emndenini wentombazana kungabe ngathi insizwa ophakela umthathu baze basuka kwaNongoma bazokwenza uphume esiqwini abe yiqhawe lokuthi wenze into embi. Cha, masikhuluma iqiniso lobunsizwa ingane zakithi ngoba unsizwa siyabazi. Lokho akwenzile uphume esiqwini kuba ugwala. Akubona ubunsizwa. Lokho akwenzile akubona ubunsizwa kuba ugwala. Ngicela ukunenzela isibonelo.
uyabona mawuphakamisa induku mfo kaNkomo phambi kwensizwa wazi kahle ukuthi uyazazi ukuthi wenzani kodwa uma uphakamisa induku phambi kwenye insizwa uyakushaya uvalo bese uyalwehlula uqhubeke udlale nensizwa selikushayile uvalo sonke mina njengoba ngikhuluma nani uma njalo mangime phambi kaBhejane bengisuke ngiphelile uvalo phuma esiqhubeni ngoba ngimazi ukuthi uzokwenzani kimi niyezwa bafowethu so ke kodwa bese ngiqhubeka ngoba nami ngaze ngikwazi ukwenza kusho ukuthi yena ngikhathe ficwa ilomuzwa lolu uvalo uthema lumphatha lwamehlula wangakwazi ukubuka ngale kwakhe sishola ukuthi ke bafowethu akungabi ngathi sizothi uyiqhawe ngokuhamba nentombazana ngoba naye inabazali bakhe sithi ube yiqhawe kithi einsizweni sisaphila naye sihamba naye ngoba lokho akwenzela kazange sitshele lokho abekwenza besitshela sizobungaza khona futhi sithatha isinqumo sizinduna la ukuthi sizomemezela usuku lokuthi sithatha abakwamsomi sizinduna zeinsizwa sonke sihambe siye kubo kwantombazana siyobakhalela sikunqumile lokho sizokwenza lokho ngenxa ke ukuthi sihlukene ngeindawo futhi siyasebenza mhlambe kuzothatha izinsukwana kodwa sicela ukuthi kufike kahle kwabakubo kwentombazana ukuthi cha sizofika nakhona sizobakhalela ngoba lokhu bekungafanele kwenzeke lokho kwenzekile akubona ubunsizwa sidala kodwa kubunsizwa balensizwa siyabazi ngoba ngisho ngaba kayibulalanga intombazana ubezohamba aguge angaqhubeki nobunsizwa kodwa mhla ehambe emhlabeni bese yobukhumbula umsizwa bakhe so ke ngenzela ukuthi lo umoya ube muhle insizwa zakithi nakulabo bomndeni wentombazana umoya ube muhle nathi njengoba sisuka kwaNongoma bengixoxa insizwa zakithi nina abala endaweni ukuthi mina ngalethwa inansi insizwa kuthiwa umzansi angiyazi shona noma isiphumile oh ya nangu khona yebo ngangihlale ngizwa lapha kuthiwa kukhona insizwa ngapha ngaphesha komkhomanzi kuthiwa khona insizwa ngilokhu ngithi mina yakho insizwa lapha abantu bangapha bafundile bonke basebenza lapha eToyota yabona ngihleze ngiphika leyo nto leyo ngithi akho insizwa ngapha abantu bangapha yifundiswa zodwa nje bagcwele lapha koToyota nako Sapref nako bani thina ngapha sisebenza emayini ithi insizwa ngasuka mana mhlobo wami umlando phela kawubatshazwa niyazi ukuthi niyabona khona insizwa zathi mayibonga lapha zithi noma ungahamba sifebe sengubhebhile umlando lo umlando awubatshazwa umlando ibongo zensizwa lezo eyaliwa intombi ngoba mhlambe yayifihla nje intombi ukuthi insizwa yayifihla ngokuthi iyayiphi imali leyo ntombi ingafuni ukuhlekwa ezinye insizwa iyasikhanda okwayo eceleni uma ungahamba sengikwenze njalo uyabo so ke ngisho ukuthi umlando akawubatshazwa ngilindeni ngokuxoxa lomlando ngoba ngeke ngilithole linye ithuba lokuqala lokugcina leli ngo2008 ngezwe ngalensizwa mina ngangihlala ephilana eMlazi lapha eMbokodweni kwathiwa kukhona insizwa ngapha esixakile ngitshelwa umfoko kaGumede wala eNhlazuka uSibu uthi hey sisebenza scrap yard lapha na elokuza mina injini ye 1400 iphelele ngangiyiqhubula ngedwa bese ngiyabatshela mina ithi mina lo muntu wangakini nithi nina ungangaxosha mina angayiphakamisa le njini lo uyabona hayi angimele umfoko kaGumede ngize ngicasuka bese kuthi ngo2010 ngise ngizohlala la e17 ngiphinde ngilokhu ngizwa ke letho ngifica nginqwaba kabantu bala eSouth Coast e17 lapha ko4 bathi nje ngeke ulunge wena phakela nabo umfoko kaNkomo bethi ngeke ulunge ngeke nje awukho ekufele ukuthi angife uthi ngo2014 kwafanele ngiye ekhaya ngihlala nanayo insizwa endlini ko5 nayo insizwa kwaShange ithi lensizwa hey wephakela ngeke ngempela ulunge ngapha ngithi nansi imhlolo yami leminyaka eminingi angaka ngitshela ukuthi eyodwa kathi avela ngitshela umfoko kaShange athi zawushaya ngempela sonto ngesonto kuyisabatha fanele ngiye ekhaya ngivele ngikhansela ukuye ekhaya singene emotweni siya khona sasibathathu kukhona umfowethu oseshonile naye umfowethu omncane xaza koHobhani Masende makhulu angangwesilwane wadlala nalensizwa khona umjikozo wenkawu nento yeah manje ebese ngithatha umfoko kaShange siye kulensizwa le hawu mangifika ngempela nansi lensizwa safika ekseni besabhizi nezinye izinto sahamba kunedamu lapho yakhumbula mfoko kaShange sahamba sohlala edanyini lapho yagula lensizwa leni ibona insizwe engazazi yagula ikekela njengeqhudi hamba lapha ingafuni nje ukubona ukuthi khona abantu engabasi la endaweni hawu uyayisifika lensizwe yaqala kuye umfowethu lo uzifo hayi baphathana badedelana ngase ngifika nami into enganitshela yona ngoBhejane abantu abaningi
bazi ukuthi uBhejane beshayana mina ngifuna ukunitshela uBhejane uyavika mina ngivikelwa mina kodwa lensizwa mina yangehlula ngifuna ukusho namhlanje ukuthi yangehlula nangiqali namhlanje bengihlezi ngisho kumzatsi ngihlezi ngisho kubafowethu osibalo oqaphela yangehlula mina lensizwa ngoba angaze ngikwazi ukuyishaya futhi empeleni ukuthi ngenxa yokuthi phela kwakuhlangene ogesi bodwa lapha kwakuhlangene amaphozu yabona kwakuhlangene ogesi bodwa lapha khona abantu abangazi ukuthi uBhejane walishaya ikhanda kimi walishaya ikhanda kimi uBhejane walishaya kwabamnyama emhlabeni kwabamnyama swing angabona lutho kwasho ukuthi naye lushaya nje uthukiye uyeso ufuqwa inkayimane la hayi mawungasuthi ekulunge kimi ushaya inyoni ishawa negatsha lapha iwe negatsha phansi hayi anginazo nje isikhathi sokuthi uzolambela la iduze kwami ngoba mina anginandaba nakushawa uyabo mina nginamsebenzi nakushawa noma ngantshanga ngabuye ingalo ingaka lapha ngabuye kukhukhumele yonke into ihlungu abantu abaliphathayo lezihlungu neziphathayo uyabona so ke kodwa ngayithola lensizwa ukuthi ngaphezulu kokushayana iyakwazi ukuvika ngoba thina kwamandlakazi sinamagiya amathathu mawuwabamba wonke usukuvika ngempela ngishona ukusho ukuthi insizwa zakithi ngaphandle kwalokho ekwenzile lensizwa nina abakwamsomi kufuneke nazi ukuthi thina nasikhiphela umuntu kufuneke nazi ukuthi nike nasinikeza umfowethu saphila nomfowethu kufuneke nazi ukuthi nike nasikhiphela indoda ebingande ngakukhuluma ubumbona mangabe usume phambi kwakhe thina besike simeduze kwakhe thina ke ngapha kwamandlakazi asihlehli siyasondela so bengike ngimbone mina uBhejane la iduze la ngimbone emehlweni ukuthi hayi le ndoda ifuna ungibulala mangithi ngiyambuka mbo le ndoda ifuna ukungibulala le kodwa bese ngiya ngoba nami kunenqwaba abantu abangibuka ngapha abazodawu le ndoda yabaleka kodwa bekuyinsizwa lena bafowethu insizwa namanje okubo kwenzekile umndeni wakhe izingane zakhe abazali bakhe nabafowabo umphakathi wonke nilahlekelwe indoda kunomdlalo omkhulu nebudget esabekayo le ndoda ebikuwo ewuhlelwa yimini obuzokwenza ukuthi abe umuntu nabo bonke abantu abazoba ingxenye yawo ngoba sifuna ukubuyisela lento yenduku sifuna ukufundisa abantu ukuthi lento yenduku kahle hle iyinto enhle bese ngifaka iseluleko ke bafowethu kithi sonke niyabona njengoba kwakuthiwa intombi mayiqoma fanele itshele udade wabo ayilinde insizwa kithi ulinde ngoba kwansizwa kwenziwa lokho linde nje noma abuya yiswa inkulumo ukuthi imnandi kwansizwa kuyathula intombi mayiqoma itshela udade wabo imtshelelana udade wabo imtshelela ukuthi azi udade wabo ukuthi ithanda insizwa kwababa insizwa mayiqonya itshelwa abafowabo ibatshelela ukuthi kwaziwa ukuthi iqonywe kwabani ibatshelela ukuthi intombi yayo yaziwa ukuthi iqonywe kwaMsomi bonke abantu bakwaNdabanda abafuna bebheka izintombi zakwaMsomi ukuthi ziphethe kahle yini noma intombi ihamba endleleni ibukwe le ntombi ukuthi iphethwe kahle ngoba umuntu ngaphambi ukuthi aba umfazi uqala abe intombi umuntu ukuze abe umfazi ubonakala eseyintombi ukuthi uzoba umfazi akabonakala selotsholiwe akabonakala esethengelwe oKFC neimpahla nayo yonke enye into umuntu ubonakala eseyintombi ukuthi uzoba umfazi bese kuthi intombi njoba itshele odade wabo nje mina mangithandwa la kwaMsomi kufanele izintombi zala kwaMsomi zonke zingazi ngisho ingqondo yami ukuthi ingqondo yami injani zingazi noma udade wabo ngiyamthanda noma ngimthandi ukuze makwenzeka lengane isiyenza iphutha ibonwe ngabakubo kuqala ukuthi wesibani usibali uyakuthanda wena musu ukuganga Somi intombi zakwaMsomi zingazi zazi abantu bakwaNdabanda bonke ziyakwazi ukubona mase ngidlala ngengane zisuke izingane zakubo kwentombi yami ziyotshela abafowethu webo sibali ake nikhuze nangumfowenu uganga ngengane yakithi ayikho indaba yokuthi nithandane nobabili emhlabeni ayikho leyo nto ukuthandana kuthiwa ukwakha isihlobo esihle wakha isihlobo lapha eningezona izihlobo khona lezi zinto zokubulalana bafowethu zifika ngenxa yokuthi abantu bathandana bobabili hayi angifuni ukuxhumana nodade wethu hayi angifuni ukuxhumana nabafowethu yini efihliwe kuthandwana kwenziwa into enhle ake siyekeni lemgunyathi yokuthandana emakhoneni asenzeni iqiniso sithandane kahle kuvele kwaziwe ngelinye ilanga kuba isikhathi siyavuma ngabe nginichazela ukuthi kungani kwakungafanele intombi ithathe isikhwama ithi yesokeni kwakungafanele intombi ithathe isikhwama ithi yesokeni kufanele isoka lizoqhetha la kwaMsomi ukuze kubonakala ukuthi le ntombazana isathandana nomuntu oyedwa
ngoba mangabe ithatha isikhwama intombazane ihamba lapha ithi yakwandabandaba ubani owazi ukuthi iyakhona ngibani onobufakazi bokuthi iyakhona lezi izinto ezikanjena abafethu ngeke sizihlonize isikhathi esiningi iqhamuke ezintweni ezimbili ziqhamuke ebufebeni ziqhamuke emthini ziba kabili isikhathi esiningi kuba ukuthi khona osebenzisa umuthi khona ogangile zibangwa yini ke lezo zinto izibangwa lokuthi abantu athandane nomuntu kuphele 6 years umuntu ethandana nomuntu kwazi bona bobabili uthandana kanjani nentombi kuze kuphela iminyaka emibili emithathu kungaziwe ekhaya kubo kwentombazana wena ntombazana njengoba uthandana nomuntu esikhotheni ulindeleni ngelinye ilanga uma uthandana nomuntu umfihla unyaka wonke umuntu emkhulu kangaka umfihla unyaka wonke engalona ipeni usho ukuthi kufanele kwenzekeni ekugcineni manixabana nobabili ngoba manixabana nobabili akekho ozongena ngoba vela nifakanga umuntu angithi mawuqonywa phoqa ukuthi osibali bakho bazi ukuthi uqonyiwe kwamandlakazi mawuqonyiwe intombi yakho umuqonywa kandabandaba khaya kithi intombi yakho igadwa uwe mfisizwe akithi igadwa yimi igadwe uwe iyagadwa intombi kwamandlakazi uma nje uqonywe kwamandlakazi intombi yakho njoba ngubhuti wayo mina usibali wami wena ngithi ngiyindoda ngiyalwazi usizi lwendoda intombi yakho kudade wethu igadwa yimi ngoba uyazi ngigadelana asisifuni sifebe la ekhaya thina ngigadela intombi yakho ngigadeli wena ngigadela ukuthi la ekhaya sisifuni sifebe ngoba wena uyindoda nami ngiyindoda usizo olungakuphatha nami lungangiphatha futhi so angigada udade wethu yingakho kwamandlakazi ungeze uyithola intombazana emphakathini entabeni yezulu kulesi sigodo engiqhamuka kuso ngeke uyithola intombazana ihleli sinoma kanjani ngeke uyithola intombazana ihamba nomfana emgwaqweni ongazi ukuthi owaphi ngoba wena mawungafuni ukuqonywa ngakithi yeka hayi ukuthi uzoqonywa intombi uzoyikhipha ekhaya uzohamba la emgwaqweni bese uhlangana nobaba kwamakhelwane ngoba ubaba kwamakhelwane ubaba wethu umama kwamakhelwane umama wethu njoba ngingaka mina ngikhuluma nxuma lephuma ehambe yocela ukudla lapha kwaMsomo namhlanje ngoba sengikhulile ngisazobahlonipha abantu bakwaMsomo ngoba sengikwazi ukuqonya asibuyiseni izinto ezilula asibuyiseni lezi izinto ezilula hloniphani imizi yamadoda insizwa zakithi uma ufuna ukuthandwa intombi qonywa uqondise niyeke indaba ukuthi hayi sidli ingane nisho ndakwa utshwala yabo nisho ndakwa utshwala nithi ngidli ingane ubangela ingane yakini amabhadi niyezwe insizwa ubangela le yakini ingane amabhadi ngicela ukukutshela imvukuzane mayivukuza ibheke phambili kusale kumila amagquma ngemuva niyezwe insizwa uNkulunkulu indoda uyayixolela masuwenzile amaphuthu uyaxolisa ubuyele uqale phansi uNkulunkulu uyayixolela yabona obakubhayi ihlahla manje uqala impilo entsha umandulo lo uyeyona nyanga yethu yokuqala eAfrika makubhayi ihlahla kusuke eqala unyaka omusha uNkulunkulu uyayixolela indoda lento engimtshela yona namhlanje yekani ukuganga ngezingane zabantu ingane yakini yentombazana njoba ixhashazwa ngabafana abangaka uNkulunkulu phela akasona isiphukuphuku njoba wena ubhizi uvukuza ubheke phambili ubangela ingane zakini amabhadi ubangela ingane yakho amabhadi namhlanje abazali bafetshelwa izingane abasi nokuthi bazothini ingoba bona babe njalo besakhula niyezwa insizwa zakithi asiphatheni kahle asenzeni iqiniso indoda inelungelo lokuqonywa izintombi eziwu10 mangabe izozenza abafazi inelungelo lokuqonywa izintombi eziyishumi uma izozenza abafazi hayi ukuthi uhambulala nazo zonke izingane zabantu lezi uphika nezingane uyikhiphisa nezisu uzofika esikhathini la uzofuna ukuzala khona ingane ephilayo kanti ingane ephilayo ileya owathi le ngane ayikhiphe niyezwa insizwa zakithi asimusa ukuxhaphaza imizi yamadoda ngoba wena nje ubumfana ngeke uvume ekhakini kwenziwe lona so asingakwenzi thina kuqala mawungafuni into yenzeke endaweni musu kuyenza kuqala indawo zonke njengoba nizibona zizinhle kwasukuma amadoda nje athi lokho akusezokwenzeka la endaweni kwaphela kanjalo yaqonda indawo yabayinhle asiyekeni umbhedo nihambe niyophuza utshwala uthi ungadakwa utshwala ukhumbula intombi yakho athi umuntu hayi uzimalanga isiminofu uyabona mangiphuza isiminofu mangiphuza isiminofu ngeke impela ujikile ake ngibuze na umbuzo intombi yakho uyayithanda utshwala bunuka kabi bubusha bungaxutshwe nalutho bungakaxubani namazambane bubi nje bunuka kabi wakwayibuza intombi yakho ukuthi umphefumulo wakho unuka kahle mawulele udaka utshwala njoba nithi nizinkinga nje embhedeni nake nababuza wakwasithatha isikhathi wabuza wathi awusho wemama ngempela mangidakiwe ngenkuzi umalanga yini nake nabuza nilokho ngoba ukube niyavuka uyavuka ebusuku hayi ungabudefend utshwala mkhaya ungabudefend odefend uphuthu
ungabudefend utshwala buyiqedile imizi angivilaphi futhi insizwa yakithi mina nginaso ngempela ke isikhathi sokukhuluma ngotshwala ngoba utshwala boni lutho utshwala bunenkinga kumuntu onengqondo efishane khona abantu abangenalo ilungelo lokuphuza utshwala kukhona nje umuntu ngokwendalo yakhe okungafanele afake utshwala egazini ngoba ubuchopho bakhe bufishane vele uyabo so mina ngifika ngikhona ke mawuzokhuluma ngotshwala ngoba ngizokuphendula impela nje so ke bafowethu utshwala abunayo ngisho encane inkinga ngicela ukunitshela abunayo ngisho encane inkinga utshwala musu ukuphuza udakwe bese uhamba uye entombini yakho awuyibuza ukuthi mangalelo langa udakwe ngempela makungahlala isisu leyo ngane izoba yini ngoba igazi lisuke ligcwele utshwala izoba yini leyo ngane ilamaphara ke siwabonayo into eyinkinga ehlesana umoya insizwa into eyinkinga enkulu ungathola ukuthi njoba kugcina umuntu ethatha isibhamu eba nesibindi sokucabanga azayibulala ungathola ukuthi ekugcineni phakathi kusuke kunotshwala ungathola ekugcineni kusuke kunomuthi ungathola ekugcineni kusuke kunobufebe general asiyekeni izinto ezingekho right thatha isinqumo insizwa thatha isinqumo egcekeni kini ukuba isisombululo la phakathi kwenu njoba nifuna ukudefend utshwala nje khona abantu okuze kuyoqashwa abantu umuntu kuzobiwa uthango lwakubo ekhona einsizwa edakwa utshwala kukhona abantu okuze kuqashwa abantu beyolungisa izingadi beyolungisa amagceke beyofaka uphathe emawindini ekhona umfana egcekeni ngendaba kaTshwala uzokhula ube nomfazi uhamba ulanda amashangane uthi awazofaka uphathe ewindini lakho agcine sewufaka nakumfazi uphathe unomfazi ngoba nifuna ukuphuza so ke insizwa zakithi uma hayi ikhululeni insizwa le ikhululeni ivangeli linjalo phela madoda ivangeli siyalazi sizinsizwa ivangeli kuba ngathi umfundisi ukhuluma nawe ngqo siyakwazi so ke bafowethu hlonipha insizwa mawuyiyo hlonipha nje mkhaya ehlisa umoya mkhaya ehlisa umoya mawuyiyo nje insizwa hlonipha noma abe kuyababa noma abe kunjani hlonipha mina ngiyinsizwa ngila ihlokozi ngiyinkunzi malanga nginyakanyaka insizwa angesabi lutho uyabona ngoba ngila ngizongcwaba lensizwa ngizongcwaba insizwa engiyaziyo mina iphefumula la iduze kwami so ungangona umoya lapha ngizocelebrate nginelungelo lokukhuluma ngomuntu engakaze ngixoxe naye umlomo nomlomo kodwa ngizokhuluma ngaye ngizonitshela izinto eningazazi ngaye so ungabi nobucizo obufishane kangaka ungabi nje nobucizo obufishane kangaka ubufishane kakhulu umcizwa bakho ubufishane ngizwile futhi nalapha phela thina mina ke njalo leko madlakazi ngizwile lapho ukuthi zizowubeka futhi umgangelo kunjalo nje uma kukhona igama sizolithola khona lapha ngaphandle ake sime lapha mngomama asime lapha mngomama phela mina ngisimfanekiso wensizwa angiyona insizwa mangiphuzile angiyona insizwa manginemali nginsizwa zonke izinsuku asingoni lapha phambi komama ngoba kuyihlazo manje ngamadoda ningalalelani phambi kwabantu besifazane kuyinto eyichilo okungafanele uyindoda uyivume leyo nto ngikhona ngila ihlokozi uthe uqaphela umgangelo uzobe ukhona la so nduna makhona insizwe negaba ngikhona lapha imbambele umbhema kasekho ngikhona mina yabo bafowethu bantu bakwamsomi siyaxolisa siyanizwela siyanikhalela ngoba mhlambe emlandweni wakwamsomi angeke kusaba khona insizwe engaka mhlambe emlandweni wakwamsomi bantu bonomndayi mhlambe ngeke isaba khona insizwe engaka bekuyinsizwa lena ingane zakithi bekuyinsizwa lena iqedile ibingashodi ngalutho uyezwa makuthiwa umuntu akashodi ngalutho bekuyinsizwa lena bomama siyaxolisa siyayikhalela izingane zakhe engathi ingakhula kahle engathi uNkulunkulu angamgeza kulobu bubo benzakalile kuphela njoba sesigcizelelile ukuthi siyoba khona kubo kwantombazana sizohlela nanampo umkhize sibe khona kubo kwantombazana sambe siyobakhalela nakhona lapha sizile ukuthi uzothi wenze kahle sizothi engakakwenzi lokhu ubenza kahle inkosi nibusise